mina belembele amanye amalembe ngokukhalipha iyanibingelela igama uXolani Pastor Winning sivakashele-ke la udokotela kunjani? Yebo kakhulu msakazi. Sibukhoma la sikhona khona kwisifundazwe eMpumalanga, the place of the rising sun, eMkhondo la sikhona khona isepho lapha ilokishi elikadokotela la sebenzela khona. Sithi thina Wonders of Herbs sibheka ukusebenza kwamakhambi umexutshiwe ehlanganisiwe ingqube yamakhambi ukuthi yiziphi imanga engakwazi ukuthi izenze yimaphi ama solutions angalethwa ukuhlanganisa kwamakhambi kwamaqabunga kwezimpande njalo njalo noma kwamaxolo athile noma ukuhlanganisa kwezikhumba njalo njalo amathamba athile kuphume ikhambi esizokuphilisa. Namhlanje ngifuna sibheke udaba ngolwasemzini bathi is a spiritual husband noma is spiritual wife ukuthi ngolikamageba kuthiwa isilwane kuthi udedisa isilwane esizenza samfazi kuwe noma udedisa isilwane esizenza sandoda kuwe ungowesifazane. Uthola ukuthi ziningi ke izinto impawu zaso angeke sigxile kuzo kodwa impawu ezinormali ukuyiphupha wenza ucansi izona impawu ezijwayelekile le ukuthi uyiphupha ngathi bamela umama uyithokozisa noma uyithokozisa nomfana nomuntu wesifazane umuntu wesilisa umuntu wesifazane iphupha ungathi uyithokozisa nendoda. Ngifuna sibhekela ukuthi nina njengodokotela niyakwazi ukuthi umuntu one spiritual husband noma one spiritual wife nihlanganisa amakhambi athile nimkorobhe nje isuke lento kuye iyasuka iyalapheka noma hayi into ofanayo. Bonga kakhulu msakazi. Sijulile laso sihloko leso. Uyakhona ukuthi umuntu asizakala umuntu obhekana leyo nkinga leyo. Ngisho nje ngithi kanje mhlawumbe umunye usangayibuza ukuthi mhlawumbe ukuthola kanjani lento yabo mhlawumbe nale question ukuthi kanjani or ufuna ukwazi kakhulu. Ngisho ukuthi nje mina lento ikanje kuyenzeka uhlala nabo bantwana endlini. So ahamba mhlawumbe beyakhiphetile mhlawumbe leyo ntombi or kanjani lo baba yabo akunakinga lo kodwa bese soyendlula emhlabeni. Leso sithunzi sakhe kuwe siyahlala. Siyahlala leso sithunzi sakhe leso angakuthi noma ngithiwa usuthola umunye umuntu or ufuna ukuthola umunye umuntu uzothi mase mhla uhlubona yena mhlawumbe landlini mhlawumbe uyashona lo baba ukushela indlu uwenza ufuna phela ufake indoda la endlini yakhe ngeke ukhona ukwenza. Kufuneka wena ungathi wena ungacala mhlawumbe ucala ukorojo or ucala umbikele yabo umtshele ukuthi hayi ba mhlawumbe sithandwa sami mhlawumbe umamesana ngesithandwa sakho usho ukuthi baba abantu abami lapha wena wabe siyendlula emhlabeni awusaphili ngapha ngibengicela ke ukuthola omunye umuntu angizophisana naye kodwa ngiyohlezi nguthanda and futhi ngiyokuthanda ngenhliziyo yami yonke umenze lokho ukuthi ajabule na athi okay cha angimdedele lo muntu yabo kodwa mothi wena nje uzothi makashona lo baba ugijima ulanda umunye umuntu ufaka la uzogcina igama lakho selingcolile kusasa. Sekuthiwa lo ngoma lo uyawathanda amadoda yapheka ngoba ayihlali ngithi qube hlwendlule izothi mayihleli lapha ibona lo baba la endlini ayifanga kanvasi phela uyamangala ukuthi ngumuzwa wami lo ufunani lo webo lento levele kufuna uyisungumela ngoba even mabe uyindoda wedlulele umfazi emhlabeni umuntu obothandana naye nakhona kubalekile ukuthi umazise korojwe futhi iphinde ukorojwe futhi. Oshithi okunye okungaphinde kusibangele spiritual husband or wife yini enye ngaphandle ukuthi ke ubushonelwa asesithi angase ngashonelwa yini enye engasidala ngaba amaloyo ukuloyo bekudedise lesilwane uyaba kuloyo yabona mangabe kusesekhona amathuna vele akuyophela kuloyo ngoba ngiyakhona ngilapha emathuneni vele ngusesigebengu ngaba umgulukudu bekabamba abantu inkosi ngithi hambe kubani sohluphile sokhathi usohluphile sokwanele hambani yomhlupha mina bese ngiyasivusa lesipo bese siyafika siyahlala lapho sayohlushwa ngesipoko mlibeqo uthi ulele ebusuku sekudlwengulele lesipoko lesi lapha awutholi ukuphumula yiso nje mlibeqo ngisitshelile ngithe mangizivusa lapha emathuneni ngafika ngathi mina indoda yakho wena ngabiza intombazana ngegama ngathi wena usuyindoda kulomuntu lo ayikho indoda othandana nayo uyabo sohlezi ke manje intombazana ayinjalo iphuphu nomuntu wesilisa ihambe uyogeza tikoloshi ithi mayifika bayilahla utikoloshi bathi ayino tikoloshi bayilahla iphinde ichubeke futhi lento uyizwa indaba kahle kuvuswe ithuna khona manje enze njani ukuze alaphekeke
kufuneka kahle kahle ngathi makafika mhlawumbe kuleyo melapha indaba wafika shothi okay amguglishe kuqala amguglishe bese yamtshela o mhlawumbe asho thina yazi nginenkinga kanje ngoba nokuguglisha nako ngangachaza ngalo ukuguglisha kuhlukene kaningi uzofika uhlale phansi la uthi ngizawuhlola ukugula kungaka kumuntu uyobona inkinga eyiningi uyabona iningi lapha ngibathe ngibeka ngabesidini thothi lapha angakafiki into oyifunayo lo ikhalelayo manje nje kubaluleke kakhulu ukuthi wena mawumuntu usukume ngoba nasemadodeni lento ikhona lento le indoda ithi isebenza kumnandi nje ku right kodwa imali ayiyazi ukuthi yapi ayiyazi ukuthi imali yapi ibathi imali eyibambe ezandleni ibathi imali eyibambe ezandleni ayikhona ukuya phambili ngempilo nabeni besimame futhi lento lena ikhona iyonke indawo kodwa ke mangabe mhlawumbe ikanjani ngisho nje example ngithi uvamisa kulinyelwa sandla mangabe bakuthethise into lesipoko ulinyelwa sandla kube ngathi uzothola imali lize lishonela ungatholanga imali egcineni wakhona omunye bamshanga ngesipoko aphila izinto zakhe ziphila ngokulahleka mhlawumbe alahlekelwe ngu-300 nithi hayi mama mhlawumbe usugugile ekhaya or ubaba usugugile alahlekelwe ifoni nini kuze yonke into yakhe nje shothi ubuyela kuphi emuva empilweni so lento yakhe solobhizinisi lakhe siyalahleka or bayagcekeza ngoba kwakona lokugcekeza akusukuthi ukuthi ekhaya bangene nje masela azogcekeza usokhombe sokukhona ini umkhuba okhona phakathi ebaleni ufuna babuka ekhaya balibuka ehloniphekile shothi kuvuswe ini isipoko futhi wathamba ohlupha lapha manje la wasikuveze phela dokotela ukuthi enye into ephinde isilethe lesipoko ngale kwamaloyo ngoba lento iumoya ukuhambe uvula amathanga uvulela indoda enalesipoko kungakulimaza ngoba abantu banezipoko zabe abazembethe so uma uzovula amathanga kanti le ndoda le iza nemithwalo ethile lemithwalo izosala kuwe noma wena ndoda hamba uvula amathanga abantu ongakwazi uthanani uzobuya nezipoko lapha ninale nezinto lapha ezimbathiswe labantu kukanjalo msakazi ukuthi abantu abalithandi iqiniso ngoba tshela iqiniso bese bangathi manje usubaphuca amalungelo lapho uyabo vele mangabe umuntu wesifazana kufuna uhlale kahle uyicoce uyabo ungasolo uhamba ungena yonke indawo ngoba labantu olala nabo awubazi banaso ngaphi uyabo asesithi lo muntu mhlambe lo muntu uyinkabi la mzimbeni wakho unesipoko lesikhona lapha emzimbeni wakhe esimtshela ukuthi kunje uyabulala lo muntu afika lale nawo uzofika share ini ku lelo thuze lemnyama ku uyasuka wena ndoda wena ubathi yabuka lapha lapha lo mama lapha ibekaphila mnandi lapha uyongena le ndoda yakho uyongena lo mama wakho lo mfelokazi akasigezanga sinyama uyabuso ubeka lethunzi labantu ozolala nababanye so yabafakela ke manje so hamba ubachasisela lethunzi ke walanda kulo mfelokazi wena manje noma wena wena wesifazane walala nendoda engumfelo ingageziwe bese lento ke iyahamba ke manje ifafaza lelo lethunzi ke manje sifo ke manje lapho siyolahlwa ngibanike wena sona uyibona inkinga wena lapho wena uthi hayi ubathe kanti ngilento lesipoko lesi sibhidliza kasa noma vele umuzi ngekuwakhe manje sibonge kodokotela abantu abakuthinte dokotela cha abantu abangithole enombolweni ngisesekhona ePitretifu okuthiwa khona kuseMpumalanga inombolweni ithi 082 besithi 50 besithi 17 besithi 50 futhi besithi 6 egcineni siyabonga